米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Nanay mararit tanagtag ko pasolin no falujwa no mida， 期盼我们时时保持坚定的信心。I sakatusa kerindo sakasipat at sifang enam kusapaw atusir suasa ura saka caay ko mamatulad kami tajwa manurnur ko tireng niam sakalasawatan nikaurira masafaloh ko falujwa niam saan。哥林多后书第4章16节说：因此我们从不灰心，虽然我们外在的躯体渐渐衰败，我们内在的生命却日日更新。Salikakaaw na isatapang kita mafana to kawas tangasa itulas no urib misaitser kita patanagtag to pitier nahani pasoolin kita o mamataalif ko masamaanay lemak no urib no tamlaw nika tahalaos ko alir no kawas ta usapakaulah no kawas kunini milautsay alir pafali tanan。从我们认识主开始，终其一生都在努力坚固自己的信仰，因为我们相信人生命中所遭遇的一切都会成为过往，唯有上帝的荣耀是永恒的，而这永恒的荣耀就是上帝对我们的奖赏。Mi dolon kita， 我们同心祷告。Tabangao nanay samaan isu kako， ta caay tu katulad ko falujwa ako masama maanay kapatasan karurayan lemak nanay o tanagtagay ko falujwa ako amitier tiswanan tangasa tulas no orip ta anumaraor ko pitahilangan isu itakwanan rumiat cay katsa pafrian isu kako to mitlautsay ahlil。主啊，愿你帮助我，使我在任何的困境和患难中不再灰心丧志，期盼我终其一生持守信仰。到了你呼召我的日子时，你必赏赐我永恒的荣耀。Pakai ni dalam anay ang anutapang si Yesus Kristo mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你平安。